Salamat si tamulan pa kaboro na puang makure sumanga ki lante allo yate napasakkarang kiatu puang teinan siatu ladinim pataru katuan. Dolo diomela tapataru te katuan mai komita perangi kadana pematuan tanandungi lamai pa pudian 20 karua ya misa saya lako 5 na mendadi uluan na paanandungan da ito anna puang tontong mengkarang lante edisi Senin tanggal 10 bulan karua 2020 tamani rangi kadana pematua tamas sambayang kipangke komi wambe puang matua lan suruga puang masokan sialiu kaboro umpas sake katuangki lante allo melambi kimeng kanorong tiolomi puang makure sumanga sia pemalaran ite katuangki sia mamalikkan ni urangi tu diona kadambi mak kada-kada komi pong matua lako kaleki anna tontong bangun ite kapatongananki kipogau ite kadambi lan katuan iate sakka sadiakan o puang laum perangi lan puang ki puang Yesu ki mas sambayang. Amin. Pak pudian 20 karua ayak misa salako ayak 5. Puang matua balulang totokna tomak patongan. Pak pudianna Daud. Mati kalemi o puang kuni meongli o buntu batungku. Dami mak pakapaun tiro-tiro nak kumuaya ketai imi dampang nak. Daang kubutung totama looko. Perang itu pengkamoyaku. Kemeongli nak mati kalemi. Sekeum patado nak palaku lako inan mandu maindan lan kabusungambi. Dami pasyurak kina totang meka aluk. Sia sola tompo gau kakadakean tumpo kadamammi sola solana. Apalan penanna den tanga kelok. Papakkan itu tahu ya tomai sitinaya gauna. Sia sitinaya kakadakianna penggauranna. Papakkan ni sitinaya lalan limanna. Pabalai tahu ya tomai sitinaya tuna po gauna. Belana taya nadampangi tahu ya tomai tumintu penggauranna puak. Batu panggaraga limanna. Ya motola na pempanakan tu tahu ya tomai. Sia taemo anna laum bangun ni sule. Amin. Da ito anna puang tontong mengkarang biarkan Tuhan bekerja. Kombongan salok na puang. Den kada nakua posara itu saramu da ito anna puang ungkarang itu pengkarangan na. Tapogau itu dikulena dipogau. Anta tontong usor ngilako puang tumintu katang pakulianta. Bela na mintu nama adin na pogau puang matua. Ia te pak basan unnulelean aagan toma apudi tutang rapa penan na belan na aagan katuan tumarasan untemmei. Bu tulan tanga na kumambay na ukung mo puang matua susi toma ito kadake. Ia motoan na metambalan kapas sambayangan palaku pak tunduan. Sia malaku kumadaan na pasyuraki tomai totang meka aluk sia to kadake. Sumarro tu toma apudi malaku lako puang belan na natanga kumuayake mak pakapa itu puang matua. Manasa tae muanggaana tu katuan na sia susimo tomeng kalau rokkolino tomate. Inde tenanai maleso kuma inang nanga tongan toma apudi tu puang matua. Nenek duka ki susi te toma apudi lan unti ngawei te mem arupa-rupa agan. Ondong piraka keyamo te mea agan mabanda urampoiki. Ditongan ni mo mas sambayang apa disangambai ma apakappa mo tu puang matua. Bela nataya anna ta apa umpe bali tu palakunta. Biasa mibu tu pekutana kumua bay na ukung mo puang susiden misa apenanian nakua inang la tontong morakate
katuangku susite. Taetongan mo torena tu kama parisan urampoi. Umba moralalan lakola angku kabuutui kamana-manan o puang paduluan na lalambi. Kombongan salok na puang. Tatontong mo metamba lako puang susilan paapudian 20 talu aya pa nakua. Moy angkolay lombok malilin parak. Tae duka ku kataku kasanggangan. Belan na mirondong na. Tarasulukmi siya taabami umpakanan na penangku. Patongan itu puang. Siaran nun nilan mintu katuammu. Amin. Tasyumpu pematua tamas sambayan. Kikurre sumanga indekada masiromi opuang matua tumangkau nada ikan siom pakilalakan. Tokumu ala tontong kan mengkatutun siya mengkaulah diolomi. Unang karente memintu sara katuangki. Apa tontong kan maaranuan diolomi. Kumuay ng kamu puang tutontong lameng karang lanling kana katuangki panunduk siyong pasakekan. Ulolangi te katuan lan allo yate lan makrupa-rupa sara pengkarangan siya agan katuangki pasakekan opuang tunduikan siya pamatotokan. Kiluming kamelo unang karan ite me pengkarangan situru lalan pa porayambi napotete pasake siya karongkosan. Panunduk melokan opuang si solamintu urapungki, si solamintu anak-anakki lan aloyete. Pasakete kombongan mi, kombongan inde tangerang, sinu ki joluba atu pira-pira inan, pamatoto ilan katuanda. Makure sumangat kan si solate memintu taumi, tuntarima siyong kure sumangat kakerangan na umuru kadagian tananan dapona maleke jomesaki marupa-rupa agan pa akamasemi sundunni tu mintu na to mintu na pa kore sumanga na taumi ete landalu kamasakian pamaleke pamatoto iopong matua ia tenal nalu saki corona pamaleke dukai benni kamatotoran na tonto mengkara apa siya mengkatuutun diolomi. Yatan nalu kamasusan o puang kamula tontong pamatotoi. Untam mi marupa-rupa agan katuan pergumulan siya jona kamagasan katuan. Kamula tontong undendekan ite me katuan na. Kipas sambayangan toma parentaki. Mulai jam may pusat saya tamat itondokki benni kakinan na parenta melokan. Napatuutun ite me kaparentan kipo manaman ni. Pasakekan lan uling kay katuan iya tepong matua. Ipasikambelakan cuma marupa-rupa sa kalangan petoba katirambanan. Ia motetu kuren sumanga aki. Kisorong matiolomi lan Yesus Kristus. Oto na katuan si oto na kasalamaran. Amin. Anggen deto tujuan na kami nomban. Kure sumanga lako kita solanasang puang tontong umpasakek.